even get to cross. I pozdrav svima ljudi, ovdje je Bambus, dobrodošli u Mineplex Chest Opening, tako je ljudi moji, ispred nas je, da vidimo, 10 Ancient Chestova, tako je, dakle, svi smo na Mineplexu dobili po 10 chestova jer Mineplex je dao opciju da ako lajkate Facebook stranicu dobivate 10 Ancient Chestova, tako da idemo. I evo idemo na prvu kutiju. Jest škrijem, evo ga. To su druge najbolje kutije, to je škrijem, ćemo vidjeti. Vidimo, ovdje je s nama neka krava, kravetina, pa ćemo vidjeti šta. Ajde vidimo, hoće da nam krava donese sreću. Dobili smo 318 paintballa, ništa posebno. Ovdje imamo 29 melona, ovdje imamo music disk, chip disk, to nemam, to mi je treći disk na ovom filu. 20 ender pearlsa i to je to za prvu kutiju. U stvari bila je dovoljno dobra, da. Idemo dalje. Kravetina, ovdje se tu lijepo učešate, tako da ga odletiš. I otvaramo drugu kutiju. Gdje što dečki. Tako je. Samo da se generiraju i evo ga. Probat ću na svakom čestu stisnuti ovdje kod ove krave. Znači vidjeti, ali ću dobiti što dobro. Ovdje ništa. 10 TNT-a. Kao pet, to već imam nažalost, tako da budemo ništa novo. 100 melona, ajde. I zadnja kutija, 110 flash hooksa, to je jako nešto. I idemo dalje, ne stajemo, idemo na treću kutiju. Evo ga, prva se stvorila pa ću tu baš otvorit. Sheep pet, i to već imam, tako da ništa posebno opet glupe lubenice, bad swarms, znači šišmice sam dobio, to je bez veze, isto tako. Pig pet, i to imam, znači evo već treći pet kojeg sam dobio, a imam ga. Za one koji ne znaju, na Mineplexu ovdje su ljubimci, tako da ja imam pig, sheep, cow, chicken, dog. Dobro, otvaram dalje. Idemo na četvrtu. Da vidimo koji ćemo sad uzeti. Može se u ovim kutijama čak možda dobiti rank i jako dobre stvari. Ovdje je 13 TNT-a. Wolf pet, evo kao što sam rekao. Ovo mi je četvrti pet za redom kojeg imam. Flash hooks, sranje, perle, bez veze, 16 komada, ništa posebno. I već smo skoro na pola. Idemo, peta. Ovaj sad vidim lik u chatu je našo rare endermana, to je znači vjerojatno morph. To jest, ili ne, ili tako nešto, ili on čuje koji hoda kraj njega. Ovdje imamo paintballs, bez veze. Bad swarms. Ajde, krava hoće. Mushroom pet, ovo je jedini pet, ja mislim kojeg ja ne, evo kravica vesela. Juhu, bravo krava. I flash hooks, i to je to. Više nemam, znači samo 4 po otvaranju mogu otvoriti. Evo ga, odlično. Idem sad vidjeti svog ljubimca. Evo imam mushroom. Ja, mala crvena kravica. Evo sad imam ovu smeđu i crvenu. Idemo dalje ljudi moji. Šesta. Prešli smo pola, pa dobili smo 1 do 2 dobre stvari, jedan music disk i ovu kravicu. Pa idemo dalje onda. Šta imamo ovdje? Ocelot pet, to, znači onu mačku sam dobio, odlično. Ajde opet kravica. 97 flash hooks, znači to je dosta dobro jer ovo je plava slova. Mount Mule, ljudi moji, dobio sam mulu, yes. Ajme, legendary Big Larry. Ja ne vjerujem, ovo je bilo vrhunsko. Big Larry, gdje to je? Big Slime Mount, nije to to. Mula, tako je, dobio sam mulu ljudi moji. Ovo mi je već treći konj u stvari da imam. Morph, Big Larry Morph. Znači ja bi sad trebao izgledati kao nekakav slime, ali to ja sad ne mogu vidjeti, to vide drugi. Znači imam mulu i to mi je već treći konj koji sam dobio. Znači vrhunska kutija. Idemo dalje ljudi moji. Još nam ostale 4, otvaramo dalje.
Ancient Treasure. Sad se generiraju chestovi i evo ga. Kravica, šta si ti tu? Evo ga. Kao 5 to već imam, kao što sam rekao. Mogu biti na muli dok to otvoram fora. Perlice. Paintballs. I vatromet. Vatromet je fora stvar. Odlično. Sad ću stići sa ove mule, ne treba mi. Idemo dalje, nastavljamo u revijanom tonu. Još 3 komada imamo. Da vidimo šta imamo tu. Evo ga. Prvu više neću otvarati jer baš mi nisu sretne. Pa ću otvoriti ovo ovdje. Flash hooks. Sheep pet. Rare minecart. Ljudi moji, našao sam još jedan mount. Odlično. Evo, krava mi stvarno donosi. Sad ću vidjeti kako je blesava. Ljudi moji, rare special jacket. Wow, ovo je odlično. Odmah ću vam sad pokazati tu jaknu. Jer ovdje već imam u kostimima jednu stvar, a to je Space Helmet i Space Jacket. Evo gledajte, znači to je vrhunska stvar. Na drugom jednom akauntu sam čak dobio šarene cipele koje mijenjaju boju. Dobro, da vidimo koliko još ostalo. Ostale su još samo 2. Dobro, ajde, ovaj lik mi je do sada donosio sreću kao krava, a da vidimo da li će još uvijek to biti istina. Evo, vratio se u kravu. Ovako, ajmo sad ovako u F5 modu otvarati chestove za sreću. Otvorit ću uvijek kravu, naravno. I mushroom pet, to sam već dobio. Dobio sam 129 treasure shards jer mi se poduplirao ovaj. Da vidimo, krava trga ovo. Legendary enchanted. Ljudi moji, particle sam dobio. Ludnica, znači ova krava. Ljudi moji, kupite si kravu i otvarite chestove. Vrhunska stvar. Ko kravu nema, taj stvarno ne znam. Znači F5 mod mi je donio sreću kao i ova kravica. Odlično. Ostao nam još jedan chest zadnji. Ne nadam se ničemu jer već sam puno toga dobio. Ali najprije ću si otvoriti ovaj tu. Gdje to je? Particles effect i enchanted. Dakle, ja sad imam particles effect. Interesantna stvar. Idemo dalje. Ljudi moji, da vi to vidite. Vjerovali ili ne, krava otvara kutije. I krava je dobila paintballe, i TNT, i perlice. Ljudi moji, žao mi kravo, ti nemaš sreće, ti moraš meni donositi sreću. Zadnji kutija, idemo. Zadnji chest. Da vidimo da će biti nešto posebno dobro ili nešto posebno loše. I evo ih. Ajde, ovdje mi je moja mula, tako da ću to uzeti. Bad swarms, to je fuj. Da vidimo, pig pet, to sam već dobio, znači dobio sam sad treasure sharde. Ovdje je krava, pa otvaramo. Krava bira ovu. Da slušamo kravu. A slušamo kravu. I perlice. Tako je. Ovaj particles je dosta zanimljiva stvar, mislim da ću to se koristiti na snimanju. Da vidimo dalje, imam 1491 ovaj treasure shard, tako da ćemo otvoriti još jednu kutiju, all treasure, to je najlošija kutija, ali ipak idemo, kupit ćemo sve za snimanje. I otvaramo zadnju kutiju za danas, ljudi moji. Ipak sam skupio za još jednu. Da vidimo. Počet ćemo sa kravom. Koja je bila krava, više nije krava. Dečko, ti kažeš tu, ha? Da vidimo. Dečko, nemaš pojma. Sheep pet, ja ne mogu vjerovati da sam opet dobio isto sranje. Vatromet i perlice. Da, ovom chestu se baš nešto ne može dobiti posebno dobro. Tako da u svemu zadovoljan sam, dobio sam čak više dobrih stvari. I hvala što ste ovo gledali. I dobro ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video do kraja. Ako vam se svidio, bacite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!